Gitumi kia ngwire ni ndendire ni njaragira mundu wako ni gongerari ni kindu giki kiria kitumaga ubwo ona njarie nake ni tondu I know I contributed nginya ni ukorwo ngigongerwo tondu de skuru kuma de form 2 gerika into a serious condition juru muno yani affectire etago masturbation. Jesus. Kuma de form 2 Natara kuma de form 2 Why did you go to why are you saying single mothers? Tondu ni mena tona twatuhi okay na no mage father figure yes wago matara tondu we ndori na father figure ni akuire we class 5 yes leo diari na mundu tungiariri nake maundu no mundu na father figure ni yoko kwaria nake kana gucarana na ndocio akaigwa magitaro tu maundu I get gegathi masturbation which was very serious. Atumia aria mataranyita na thuri aria mataranyita masturbation ni horo wa kwijiki na ai Yegwikenia we mwenyewe kai wagira we form 2 de form 2 na ni father figure ni onire ru muthe waku akwire we class 5 yes riu nduri na mundu wa the father figure nduri na mundu wa kwariria juga kwariria singo mathari nguga to no marumo gukorwo makiaria na imwana and especially maundu megie production no horo wa mwiri gukura na changes cia mwiri riu makorwo hau no ku provide the basic needs na kuhecia na sausage akona tarikia ekirete pressure guo jaba yes no ruhe na father figure ni thiokera mun hakinyaga handu stage no hana kinya ugeko wi mwana wa you get uradagira gukwira a talk with a boy child yes riu ni diary tondu no diary na vakana mundu tungiari nake riu ndegira into masturbation yari very serious tondu yako ari Kanyaru rajera sinaitanga kujibax yes Kanyaru we are serious business can you stop that nonsense ndo mwone yake umuru zajone wake na niwe towe nendo matangiuga ukirika kujibax we form 2 yes code na yako yari serious tondu ndatarurite mufuto gai mufuto haha riu mwarimu okari amaroka untrained teacher UT tumetago untrained teacher poor boy tiri tutroka sukuru gai wito ukurikio rio giteini oh my god wathi na ku mwathi funky ugucokana na bra nyingi muno ruyo ni okumitumira it's a spirit, it's a demonic shindwe ndakora ne kindu kiuru wakanirwa tige wana wa guthaka ha ni very serious and we will lose generation adu makiona gatari tari thako na nikio ne gwaria aria mekunda ku judge majaji nobody will judge you na it is ithu turi agai yes so it was that serious and you know eyokire egioka ginyate I could masturbate even 4 times a day. It was that serious. Kai muthamakisha na shitoka iwako. And it is serious. To do masturbation ego twaraga handu gakora ndoigua gokienda muhirego uyu ungi. Ndoigua gokienda jenda. We sawa. Itondo rake igira size ile gokienda. Ukinyitira ule gokienda. So wakinya haria ikoragwo very serious ni kindu tangihota gukorwo gitia demonic utare form 2 ni da masturbate for 10 good years shindwe ni ndathiaga tugatiania na muhiki na ndathie nake ndakinya nyumba karega shindwe karega pio I affected githukia mwiri wakwa pio totally shindwe githukia pio kai Jimmy wa UN ni uraiwa kai this is very serious honestly yes very na it can affect for 10 good years. It was that serious kai muthamakisha na shitoka iwako and it is serious to do masturbation ego twaraga handu gakora ndoigua gokienda muhirego uyu ungi ndoigua gokienda jenda we sawa itondo rake igira size ile gokienda ukinyitira ule gokienda so wakinya haria ikoragwo very serious ni kindu tangihota gukorwo gitia demonic utare form 2 ni da masturbate for 10 good years shindwe 10 good years ni ndathiaga tugatiania na muhiki na ndathie nake ndakinya nyumba karega shindwe karega pio
I affected githukia mwiri wakwa pure totally. Shindwe. Githukia fio. Kai, Jimmy wa UN ni uraiwa. Kai, this is very serious, honestly. Yes. Very. Na ikini affect for 10 good years. Tondagaragia dauma cukuru ndirakikara ndeika ni kuingira site icio ciothe cikoragwo ku Oh, so cia pornography site. Yes, so wagisagura wakirikia. So me I had no interest ya gukorwo atiriri Nyora date. tindra date, so ndiroka haikukua. Koguo na mutumia urahikia nduri committed as per se. Iko tu ile tu okwehera. No we ndakiui. Aku anajua. Okay. Noru eoka u twarikia situation ine oka nawe ige prolong the issue igituika worse. Riu mwiri wako ugikorwo no adapt guoko ndungi adapt mundu Guy. ndungienda handu ngicemania na mundu wa Jesus. Yeah. Na kama ito no kuhoya mwana wako ai au mire na kwa kagea mwana. If you remember tukihigura nyumba hwara mami riari atiriri she never knew ati ona ayo kagea ciana igagwikira wanjikira. That was my prayer gutikira kigama miendaga na ukiugire hindi ya kuhigura nyumba yake because I had aigaga into tondu ni ngikanitie na nduragia mwana ni raigwa ni akanya na muiritu akarigwo what is not happening. Gutire kana uracukwo na koitura Atia gwicukwo ati no igwa ndakingira form wa matuini ngomakia ngwira ndo umwe ni ngicagi tu ndandite muiritu no umwe cause akungekuwa na time na kai ndungehotire matumia maruguri. so masturbation is a serious problem na yeho na ina tumwana tunini atera mwanaka waku atira nyumba atera yake kana ni aikanirie na matiragia ciana ona ru ngikite atiriri wathie thibitari mutumia karorwo mutire thina no akirite ki ndangiumbura guo waumbura andu magatigana matire na ciana matire. But it's because of the masturbation. It's a very serious condition na nejuru kai witu Rune twamba gutuika serious tondu riri ona haria Facebook matwikire serious ndoi gutire mundu ciaraga guciara wega na guciara uru ti kwenda kwa mundu no ukorwo githeka hau Facebook waku arike hau wakairitu ahuthire kiria kuhuthira wakamwana ahuthire kiria kumuhuthira ucoke uture kuwinaga ni urenda gutuo gitukwenda tugatwikaga serious rimwe na rimwe koge witu yes Fathikiriria tiriri ruma mwanyu arakuhoera mwana uyu wakwa ndakinjiare akagea mwana mwakire tondu riri andu aria twahikani nao hindi yo ri my friends ri tumwitagwo Kamauri ni magire ciana na gwitagwo Karundoi ni magire ciana na neighbor menyera monari ciana cia otha ici ri ciana nene no mundu na ciana igiri na wewe kete hiki wichia ndekete mbere yao that was 2018 wewe kete 2018 19 20 21 22 23 24 25 ogere na mwana wa 7 years riu acio mena ciana ithatu no murimu niguo tumite ndukaciare ugwiciara atia na mutumia omwe nake we ndari na thina niwe wina thina no ukirete ki ona mutumia ndaramenya yes oye gugane kwenda kwa single mothers ni atiriri aciari mena ciana cia tuhi ona aria makwireirwo ona makwireirwo ona ciari ona iretu tondu no marakirikiria I called na brother I called na uncle reke mwana waku akagea na time ya guthi guceraga na twana turia twina maithe mao agitarwo akaiguira hau oye ndire na gathi kwa shelters agaikara na itha wa shelters akaigua kiugo kana gwake rumba witoma agathi hau agathikiriria tondu we are going to lose a generation. Yakorwo ni ta kimwana kiria gako gitagwo Ryan gikamba gigathie kwa guka we gigatarwo. Yes. Tondu masturbation ikuhagiriria riu spirit tondu ndakora ni spirit ndigituma na niguo wi muthaka you know you're very handsome ndendaga gutwika attracted kuri mutumia na niguo wi muthaka kogi you're very handsome and young. It happened 10 good years ya maundu macio and I told you I'll speak it na tikwaria tondu atiki gwaria tondu watu no mbire kwira mathe wanyu ndagathikiririe ndio kana araigwa ndina mwira kana ndoka oi mami no atoraka meme kai oi mutumia ni ugo gucoka guthia atia na ndageragia gutiga ngaremu na muno factor contribute masturbation muno ri yajiria atia we form 2 ni undu wa anakere magugituigwa peer pressure peer pressure fatigire mundu watumite nyambio we andi ahotire we ni atigire na gigia ciana na kihikania no no wetagwo Karundo wa gwitu
Ule wakuonete. Ndio wanyonetie. No tathigara. Okira kijira atiri hera kaundu mundu areka akaigua wega. Ngikigua na makigua ni kega. So ngagithira. Ona actually rero atiriri. Ona GM na niarie wega muno. It's not about having a father figure, but also having the father figure being close to their sons. Yes. Todo kwina thuri, they are not even close to your sons. Matura na gukunya make mamahangaga, matura mikawa-ini na matenda, mararaga magiikia tenda, matiaragia na anake aya. Absentees father. Absentees father. Ngai witu. Ngai witu. So ni ngiathire na tugorwo ni kwira na mwera nite imwana cia hindi yo. Ora mathia makahana pressure. Na we ndio neti ahotire die kana tagutegwa agitumitwo. We tondu anga athire o wiki imwe agithie. Akimuri kuruti. Agicoka agithie. We ni ahote gukorwo akiherera. Yes. Musogo da kura spirit ino ri and especially aya wonaga andu machuga ati we rebuke and refuse. Ona we otari uramearereria ni twamirega ni twamikanja muthenya wa umuthi. No muceri wothe igwa ati mwana eko room yake atinda room yake akirite ati ndathi yako ndo daumaga mwana wako very disciplined aikarite haha daumaga no thimu marorwo ciana icio kai wako tondu room icio mundu makoma magithina na mbere na maingi eno ya in era itangimenyeka uria hana tondu wakora nyingi okoro tu masturbation negere gayism okotio gayism negere lesbianism na nirikari turathi na mbere so ndenda ku example ne andu aria twari arikari tuna acio the ndagutarira neighbor mami arona mena ciana turacera nao na ni ndiroka hana uguo ndire na mena ciana nene tondu acio na mwana wa miaka 6 mwaka mwaja othe mena ciana 3 amwe na aria matacokirire high school so ndenda kuonia riu haria have ndacokire thutha nyondo akaundu gaka oh god so I really tried very much gutiga na ndiahota gwicira no wagire na trauma ni gugiuka na riu guikara hindi ciothe low self esteem tondu guthie mucemania na mundu akona mundu mwathi haria kanyumba kare ari ukarema akwa mundu discipline muno andi gwithiga kaura atiriri hatuwezi fanya sina CD na sio CD sina imekataa nitaibika akona we discipline akona mundu discipline ni murimo waikana mundu akona unditaga kogina ndari ahutia ni kumuhe ginya pesa mwiritu agakena hani cheat ukamudrop akarigwo niki ndurenda muthi handu ngituka ni muko mugithi nake ju unaenda ndurenda gukinya haria ni aibu riu haria hatumire ngijigue muno thina ri sita ciakwa ciothe ri cinya twana reke ngwire andu a gaf koza marauga ati wira ucio niguo maturagia ngai wanyu no ari ukamutika make sister ciakwa ri tuinukite family gathering ri ndugukira ciana indo marehere bites tuindo twega ni marona ici ni ciana cia Aunt Beth Aunt Felista sikoragia ari watiriri mtoto wa Nkokogi hana mtoto watoto wake wanakuanga wapi riu ni uguturaga na ndio kuria mwajua mambia hau kwani Nkokogi hana watoto kwani Nkokogi na venya kona pesa na tondu ndiramarehera indo matari magoro ni ciana ne aciari yao eni no no kuigirira Nkokogi atakuja na antilini so it affected me no ndirageri gutiga ngathi wiki imwe gacoka reke tucoke kuria ni horo tire mo tumako timasa tuma togateire 2023 yeah yes riu ona ndigo ku interject riu ni guthomi riu ithuothe twina ciana ri twakira ki ona aria matari to mutioi yes ate urainuka ukorio anko hana mtoto hana nini mami aroria ana mwana ndari aroka 2023 tuingire hau 2023 yes tukirikurugia mwaka na tuge 2024 ndathire na resolution yakwa ya kuruga mwaka yari undu ucio and I prayed ngihoya muno na ngira muthani andeithie uria ingihota kuma thiini wa undu ucio na truth word ngai akindeithia from 2023 that first thought wakirikesha how no ndatigire maundu macio ni uguthi therapy but it took a lot of struggle kwota kwepukana na maundu macio it's not easy tondu wathie wakora kiundu kiukaga ni addiction juru muno wakinya handu ga trigger so what I did ni kuheria riu nyamu icio site icio ciothe na ku avoid handu jikorwo ndina anything about could hint that urge na ku avoid wikara nyumba ndeika tondu ngeresi ngudi na mutumia and that is when we started now gukwa tukidate onokoro currently we are not dating hena riu mwiri turahotire gukindeithia to walk the journey ari ndi mucokagiria ngatho and I owe her
Yes. 1000 time. Iyo hariari. Yes. Ukiaje ku date. Ndikwambia ku date. Listen, wabawa wauma nyumba. Yes. Tharia sites iria ciothe wa downloaded. Iria cingiatumbire ngoro ngicokera. Pornographic sites. Yes. Tondu rani ndituo gukorwo wina machine mbere yaku thimu-ini. Yes. Na guoko kire nakuo. Jehova Ngai. Giuka digite. Muiritu we wa guteithia ri ni muguthie ni muku have intercourse. Yes. Koguo riu ni wanje ku adapt. Ndabia ku adapt. Yes. What happened ni ndamuheire story. Okay. Na ti ndamuhete. Ahetwo ni arata akwa. Amo aria moi. Aria moi. Arareta arata akwa no ti arata. Tondu mamuraga hau athie itondu uria wa mbere ni ambite kau akamera. So it was all over. Ni story cia ritio. Andu makiuga ucio ndangika kiki ndizilikuwa zinaongewa for the few. No matio ni masturbation. Moi ndungigia mwana. Moi ndigia mwana. Okay. Alafu maka kwa I'm not functional. So niguo moi. Okay. Leo ni eritwo. You are not functional. You're functional. Yes. No akwa de functional. But what is not happening ni ati nduhoro ndungika ati andu irika. No anyita. So she was You're ready. Not getting there. Yeah, she was ready to work with me na akini walk wega muno. Nyoko mwera ni masturbate kana? Yes. Or you told her? Yes. Okay, very good. Na tugitwarana wega muno. Na akinia kidwarithia wega muno ngicoka into normal. Wait, no manyumba. Tondu wenda gutinda nyumba wisi gutuku. Ndoga hende ciothe ngigwire kaundu ge gutuma njokerere undu ucio ni kuma ndaumaga nyumba. Tondu welonre you will end up gucoka undu ini uriku. Riu ndekeraga into that situation gauma. Kabanga ikara na kuja. Na ndikire munyi wa njohi. Yeah. Riu ndimo no guthie na ku ikara. So giuka gotete ku adapt na gukorwo ngikiuma. Na ngikorwo riu ngiri sawa. 2023. Yeah, 2023. And ndirawikiria kanyamu ndirakuonia that by the grace of God na tha cia Ngai ati last year, not last year, last month, yes, Ngai akindeithia and blessed me with a baby bouncing girl. Wow. Getagwo Nia Wanjiru Kogi. Oh, ika. Na nikakutumia mpaka notification. Kero gathaka muno. Yes. Na gakirira mamu wao. Riu uyu ni kuhikani mwahikania mamu wao. Asa. Ne ndathire kwi mutungatiri. Reverend Right Bishop Mwangi Zakayo. Yes. Na ngihigi muhingukira story iyo. Muria ukoretwo kuri. Na akijariria muno. In fact, he has walked me that journey. Wow. Na tugika nginya horo wa igongona ria kanitha. Wow. Ria kuhorithia maundu macio. Mothe. Demonic things. Tondu ngwirire muthoni. Do you know tondu ndanathi handu twiguo twi njohi-ini twina thuri twikarite thi nao why introduce that topic nginya andu mena atumia ukigwa makiruta confession tondu mundu arathie akauma agathie bafu mena mutumia hau ti ati ina nginya tona twatuhi tutheri nginya ndore mahikanitie they are into masturbation. It's a serious spirit and it's demonic thing na ya kunyitirira ni murimu muru koguo ti ati no ugete ni andu aria ati makiri na atumia ati matiri na thina ucio wiho na ndarora nginya confession nyingi cia andu ha makiaria. Yes. Ukaigua nginya andu acio ni marauga na nginya makinyandikira so ngiza kaone twaririe nake na akihota kundwarithia kaundu kau mutaratara-ini ucio uria ngwika na ngiuka riu nyambite kwamba kuhorithia meciria tondu meciria mamba kunyitwo migwate. Yes. Riu meciria meoka mathiete uguo na njokerie riu miritu ucio wetagwo Sheila tondu watumire bado to walk the same journey. Muki walk the same journey ni kugite atiriri hari ni miaka 10 na ni urathie rimwe wacoka nyumba wika ukathie masturbation ona maita mana matano ugathukia nginya your private parts. Yes. You know how kuna kwa wekirete negetha riu you know when you are into masturbation what you do you weaken your parts, your organ now it become weak. It cannot be now. No horosho do beirwo guoko. You know kutindo hinya kou so you weaken your organ. Yes. So you will be weak. You will be weak. Now to adapt no ginya it is a process. Yeah, it's a journey. It's a journey. So for me nekuma 2023 ukali 2025 no kahora inakuja mpaka sasa inaisha. Yes. Igathie through uka adapt into that life. Nikio ndakwira by that time that you are dating with that
ready by the name Sheila ndimucokagiria ngatho Sheila yeah to ni atumire akimenyaga the condition yes na agikiriria maundu maingi muno and it came forth so ukorwo gutika gwa kuhituka nao ngioka ngerera mutungatiri wakwa tukiaria na tukika maundu macio na akakorwo akihoera muno koragwo the prayer partner wake ni ahoyagira muno na maundu maingi muno makwa na ngakihota gukihova kaundu kau so nao tukikia kaundu kau ni ngukwiraga uhoro masturbation tikuga ati ni undu specific wa andu fulani no ukore mundu wothe whether wina mutumia kana nduri tondu it is that extra pressure you want no muno ati kuri high school etegie tumwana tunini yes na kyo jugire aciari othe na mena ciana na especially nyumba ici cia town andu maraikara guku akora ati we na muona ena room yake na hau atindaga arikia kuria ne movie agacoka nyumba ati onage we mwana waku we atinda bedroom yake kagatia nikyo jugire akora na kahiga ku we na your brothers we na your uncles mutwarage fight time wale makaragia aka interact na andu acio akamenya maundu maria mangi marathi na mbere tondu out of that round na rumia andu ingi mathiete social media mena research nyingi muno muthoni ungi na graduate waku thimu ino no athi kundu tangihota I tell you true ena kundu angiingira na kwina nyamu nyingi muno Telegram no iroka irathukia pio irekwo kuu kundu kurarehirwo nginya app Monday ukarehagirwo lives icio so andu gakora aria maraingirania ni andu aya nginya Samido akiuga na mukoga ndanyure njohi no mutire mwanjuria gitumi niki ruaga niki mukauga ndinukaga ni thaici muthoni tondu twana ikona sherehe ukoraga andu maikarite handu maikarite uguo moto kuinuka akauga twenderie uguo tuhana akathama kirabu giki na kiria kingi agakwira bara tondu nayo micini yagire maundu maingi muno na riu wakora riu iratuma thuri macoke miena-ini iyo riu ndu akunyihia maundu macio na ku rescue boy child Kogess Corner Foundation will be launching on June nigeretie gwitha andu maigana ona tupatire nao ngeria gukinyira twana tuu tugathie tugatangetio kona ta Murang'a tuhitu tukamethera classes nginya kure high school tukamahe stations tukamahe retreat magathi maka interact makaria. And this is not only for the boy child. Ginya athuri acio because nie ni ngerete na athuri na ndakora even those in marriage ni mareka kindu gitagwo masturbation majority of them ni maremirwo ni ku overcome yes nie ndikigwire ni ahikira twakona umakona gatandi mundu mwe very hygienic mutheru muno tondu ngiri tukiri kiguo ri ndirathie bafu na ndirathie gwithamba no tondu ngihota kurikia na mutumia uyu no nginya thie bafu wejiki nae na ni uru. It's a spirit, it's a demonic. Maybe hemo dogi okauga atiriri kogene hetire muno ni ariri maundu but ndari uguo ni tondu wa kaire tukuga kwa mamilioni matohetwe high schools tuingi kaire tukuga kwa DJ daga kinya thina ito cio ngaima kahe karia kama my brother kahe karia kama my sister tunyanaga tugakena tuona uncle kogi tuthi tuone uria kurathie because it's a serious problem na ni ngwira andu tunyitane na nikio mundu kwitwo nginya Mora wa Finsco is one of the partner araugire na Mora akorwo andikite andu makiria 500 aranjirie nitukunyitana nake through the Finsco Africa group of company tutigirire maundu macio mothe ni meka. We shall also help in broadcasting and reaching out. Ona Sweet Master Foundation ile araguririe kuria ona yoke tuingire haha reke acha idire kama igwa rege are clear tukwaria na mutha witu ya Bruce Springs mutha witu Moses kuria heke gina tatu mire so nigetha tugerie gukorwo tukimeambereria na gukorwo nyamu open kuri andu othe na muno tondu ndona andu aingi muno single ladies ya makinyandikira na makaja makoretwo mena thina ucio watona tu but muthono no uramwo ni kwira Adrian waku about masturbation ni kuri muno kumuhando as a mother no kirubo itu no ahote kirubo hanyu no ahote amwero mathire nake mathina guku ngai wako amenye horo uyu na wathuri aitu aruriri magatie gutwika athuri akiama magatwika athuri anyama mathi cia maicio cia athuri handu ma advocate uriri mwega mabagia kurania we urutete mburi cigana ciana cia tuhe cioka cigaikio kuu matiga time ya kumariria tondu magire gutwika athuri akiama amwe ao magatwika athuri anyama uigwa ngoima yarutwo ku matwarana na nyama no ti kugitira mwana tutu